Modriča je centar Posavine, a moj Garevac je srce Posavaca. Jedino pod zaštitom Majke Marije ja mogu odlučno krenuti s vama. Jedino pod njenim okriljem ja mogu biti žena, majka i raditi za sve nas. Pa ni tada nisam dostojna onih žena koje Garevac sačuvaše i nama ga ostaviše. I ovdje gdje su zatočeni naši stari i mladi, na stotine njih, uskoro su pali, jer mlađe nisu poslušali. Ni stari ni mladi tu nisu bili krivci, već pojedini domaći izdajnici. Zvuči vam poznato? Baš ovdje nestaje ili nastaje nova Posavina za sve nas. U zlu dobri, u miru još bolji, pjevali su naši preci. Ovdje pred Modričkom crkvom poručujem svima onima koji Posavinu doživljuju kao pokrajinu isključivo jednog naroda. U dubokoj ste zabludi. Mi našu Posavinu graditi možemo samo zajedno sa svima koji Posavini pripadaju i koji ju vole. Otvorena srca i složnih, vrijednih ruku, samo tako ćemo osigurati miran san i dugu, zdravu budućnost našoj djeci i našoj Posavini.